Oh, neng hoi gandeng ih. Ini nyari duit toh. Nah, masih ngojek gaing, ya perlu lah. Motor, kudu laris manisnya. Pakai ngojek siapa iya. Mangkalah diharap. Gandeng. Belum milik. Bismillahirrahmanirrahim. Ngojek lah. Mana nya motor lain? Ih. Ah. Suek doang. Agak di. Ih. Enggak dia jalan lah. Itu mainnya pangkalan reaktif. Yang ngojek gitu jalannya. Jangan terbuka duit mah. Buta. Kali saya deh, kadia. Kadia ini dia, kadia. Ini dia. Non, Kemana sih ya? ngojek. Boleh orek. Tuh itu tuh warteg tuh. Gua salah jalan ke dia mah. Ngojek. Ngojek. Nyari Nah. duit. Siap bener ngojek. Olah. Sadar diri sia. Kunaon? Mau motor juga legalan. Semuanya non siapa? Aing kiki guys ya dek motor nangis jago nyawang ngalekin Rossi kemari balap. Jangan ke si Messi. Si Messi mah pemain bola, lain tukang ojek. Rossi adu pembalap teh ya. Messi mah pemain Barca. Oh tukang ngelap. Tukang ngelap. Saya kunaon sih boy ngomong nak. Aing entar ada nyambung ngomongin sia. Sia teh jelas tah. Aing ngomong bener, sia ngajawab mah teu bener. Emang bingung ya ka sia. Pasti nyamperin aing. Cili aing nyamperin. Teu bisa mah loba congean. Kamu sih lola bamang. Sia aja bersaing yang aing. Tak bagus saingan aing deh. Minus. Ih, hayu lah, aing mah teu sieun di ndek saingan ge aing mah. Rezeki mah geus anu ngatur ieu. Nah, capek amat sih, Nay. Udah tukang ojek gitu. Ya ho aing capek. Mau ya, Nay? Ya, Biar gitu aja. Gimana ya? tunggu dulu. Gue deh. Tanya aja ya, duit. Ayo. Nah, gua Nay. nih. Tah, Nay. Tengah tuh, Boy, Bang. Bang. yang aja mah boy. Kan cara recing basi tanya nak. Hah? Udah ngojek lain. Oh lah, itu ngojek, ngojek bang. Orang ojek. Kamang bayar, kamang bayar. Kajen tunggu dua kajen. Dia di mana mel? Jalan mana? Coba yuk. Hah? Duaan. Duaan? Heeh. Emang naik mah dia emang. Jauh lah mang hiji mah. Udah heula tuh, udah heula. Yang ada buka. Lunjak ya. Ayo mah. Mana, Ayo Bang? dia lah. Mana ieu ya? Oh, geus eta. Ayo orang hiji. Ya, aman tuh. Ayo gerak. Mang, nggak ada baiknya. Kenalan. Gandeng. Lampu neon, ada lampu neon di dia mah. Wah itu. Gua didengekeun eta mah rada torek. Tongean baru gelina. Mau jaga mana? Keronjok. Oh. Beronjok kan? Ya. Bang, kedeng bang. Iya bener jalan ka dieu. Kesel ngomong, tinggal naik doang, nge. Hai pengalaman, ojek pengalaman. Saya jalan bang. Turun, sampai ya.
Sia iya aing turunkeun di mana ya? Tenjo, tadi mana angkat tenjo? Tenjo sih. Keronjo. Karonjo. Oh, si anak beli kebo. Aing, ieu mah torek. Satu ya tenjo loba kebo. Karonjo. Oh, keronjo. Kolah. Itu salah, itu salah. Salah aing mah boy mah. Bayar. Bali bayar ku aing mah. Bayar mah tah hayang. Bong bayar. Bong tah hayang teh. Cek geus bayar 15 liter sia mung bayar. Bae yo. Kan aing cek cicilan. Bang emang tadi enon ya. Urang ngojek ka Keronjo dibawa ke Tenjo. Diki mah urang banyak. Eta mah jelema torek. Bener. Torek. Torek mana? Korek. Aing mah lain hayang korek, emang dibayar. Jauh-jauh. Sanu eta korek dinya. Kabur baik. Weh, kemana sih ya? Apes. Nasib. Bisa panglaris. Dibayar henteu jauh-jauh. Kalau aku si buta aing main nama sukses bener. Karma meureun aing ngeledek mainan. Hei, enon eta. Tolong. Enon. Woi. Mang. Iya, angkat dia. Iya. Motor dia, ayo. Aduh. Udah kan, Mang. Udah kan. Bang ojek bloon. Jangan, bener aing jangan. Sial. Iya mah, tukang ojek nah buta aja. Oh gitu. Emang bener bang buta? Buta deh. Saeutik si buta. Jeh. Aduh ngamut aing tadi ngojek. Burung beram cak urang mah tadi naon gitu, jangan tak adeuleu ye. Duh, gede amat suku. Kadang ngolah sia tanggal jauh aing. Rubuh. Mana tanggal cau kadeung itu. Emang tanggal cau? Kumaha tuh gantian moal. Mang, bayarlah Mang, dia Mang. Geus lah. Aduh Bayar. aing ngojek. Paling buta. Iyalah. Woi, lah. Eta hasil ini. Ah, itu gunangan hari gitu mah. Apes. Nasib. Wih, Lu langsung senggol sia. atuh pan tengah dulu Mang, atuh urang pan rada tengah dulu mata nage. Gimana coba lokot itu? Mana oh iya ya. Tadi orang nyusep kata cau. Tapi maupun Mangkana rumasa cuma buta sok ngojek. siapa diajak ngomong nah tumben yuk rada nyambung. Tadi mah hahahan bae. Tersedih hati aing. Sedih kunaon? Kunaon tadi? Ngojek gue bakal tenjo. Kok katanya sih? Mana mentana mah ka keronjo. Kok dibawa tenjo? Nyong kan torek. Sadanya-danya aing mah. Atuh mangkana sia. Ari torek teh ulah ngojek. Di dia ya, di dia aing. Oh, ulah ngojek. Ya tadi kumaha eta jelema? Saya mau nyalan sia aing lah pokoknya mah aing kecewa lah aing bung ngobrol deui lah saya mah ulap torek. Iya ta buta. Anjak jelema.